Thibitari-ini wa Naivasha level 4 kaunti-ini ya NAIKURU nikuo kamwana ka ukuru wa miaka 15 kararigitwo thutha wa gutungio bara njeke tauthi na kuherithio na njira itiganite ni gikundi kia anake thutha wa kugimara ari kwa mucii mwena wa MAHIU kaunti-ini ya NAIKURU. Nilikaa siku 3 hivi wakanichoma na maji moto, mimi nikarudi nikaruka nikatoka nje. Kutoka nje ndio sasa wakakuja na shuka wakanifunika na wakaniambia lazima nikuwe na shida pahali. Bica cia mwana uyu iri na magigi kuona mwiri wake wothe wihurite ironda kuria akoretwo akihurwo na waya hiu ndumwe na gucinwo na maĩ mahiũ mbere ya kuhonokio ni muingi hamwe na maabitha a borithi aria maramuguthukirie thibitari-ini wa Naivasha. Wakachukua viboko na manyahunyo na mawaya za stima na miti wakaenda wakinipiganga, akanigonga kichwani kisi kizunguzungu. Kisi kizunguzungu ndio sasa nikaenda nikanini. Kisi kizunguzungu ndio nilienda nikaanguka. Wakakuja wakanipiga na nini vizuri juu nilikuwa nimelala. Kamwana gaka ni karatariri ihera riria gakoretwo gakigerera nginyagia kureithio matahiko mako na thutha wa ruo kuneneha niguo karahotire gwithara kuma thingira gakiuga gabu na aha niho nyina aronire ngero iria muri ageretwo na areta maabitha a borithi. Kula wananipiga, chakula ni moto, wananipiga na wananiambia niweke vijiko 3 kwa mdomo. Nikikula nikihisi kutapika naambiwa nisitapike kwa ndoo ama nitapike pale pengine, nitapikia tu hiyo chakula yangu na nitarudi nimalize. Ndio sasa hapo ndipo sasa nikahisi kupupu, nikapupua hapo kando. Ndio sasa akaniambia ati hakuna penye unaenda juu hata hiyo ni dawa unapoteza, hiyo mafia yako ni dawa, so inabidi uikule uimalize. Undu wa kumakania ni ati kamwana gaka karia karakoretwo karikia kirathi gia 8 karanyamaragia ni andu koi aitura. Agikira ndeto ino mukonde Joseph Bugwo uria ni murigitani thibitari-ini wa Naivasha augite mwanake uyu ari na ironda njuru cia mahiano ni mahotete kumuruta hatika-ini no ni arabatara urigitani wa mwanya kurigita ironda ici. He is a patient post circumcision. So currently we have been managing him of pain and antibiotics for the infection because he had severe infection. Currently we are planning to go to theater to do some debridement, like removing all the infective tissues. Akiaria thutha wa gucerera mwanake uyu thibitari-ini mumbunge wa Naivasha Jane Kiharani acakaite ngero ino riu akiuria maabitha a borithi meke mituki gwethana na nyanake iria iratafanirie ngero ino niguo itacukirio makinya mahiu ma kiwatho. The boy is very unwell and he treatiwa kinyama tu. Hii ni unyama ile haieleweki. And the police must get the culprits. They must face the law. Vile waliumiza huyu hata hatujui atapona lini. Nasikia vile daktari anasema why do you put somebody in so much pain? Riu Kiharani oritie aciari macoke kugimarithia ciana ciao kugerera kanitha kana ikundi cia thuri a Gikuyu niguo gwithema ciiko ta ici. Giko giki kihanikite riri gikundi kia thuri a kiama makoretwo magicakaya kuongerereka gwa ciiko cia kunyamari mwana ciarua icigo-ini ngurani cia bururi na riu kuria moritie maabitha a borithi methane na ari othe maratabania ngero ici.